अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु मेदुए सनिका आ वाहके काय की कमी बद्द कोली इकरा क्लब के कोम्मे दुहकस मिगेन्ना एपिसोड थौगति कुदिन आ वाहके मिगेनिस तेनी गुतु मेदु मिगेनिस तेनी कंडुगे सबबु mi wahakata mi for koddi waf mani kaumi kutub khana en hewe mai kamataka shukura da kuramu mi wahake aki ges kuriyatana mi foi fasha mom mioti insanu nataka man Allah kandu tan heddevi wara tuttu kudinna ves kiyam fase hawa gotalliya fammi wani den ek fawka mioti e kandu tawge masta insanu nan Allah devve den molin ves kanduga kurevene kantatta fata ulumasha anoniya feenalado tikudinna ane kandu adiga feenalima ifenna mastaka tafatu murakataka riti manzarutak ewahakata ves hama mi fotoga ebave hama hemme mi kanduga miduwa ulanduta fem kandu femmatiga adiyan nugos ehi fahattani ves Allahuge kuladum wanta kamunkan mi fotun mi engige midiyai den mi nasihatege gotuga miyote man Allah kandutan hadawa mi wani insanunna beenumwa gina niyomettan e kandutakun e kandutakku gallevuma fahugaye ehem wima Allahan abadwes shukuru iriwanje hene mi series ke wahakata genes teruga abadwes eba fahaga kuran Allah harmena deva fa niyomettan ekamata ka shukuru iriwanje he kan hemati kudinaki abadwes shukuru iriwa kudin kamga wanje hene inge emma kandu fenna hisabaka devijja mi wahakage mi wah kankan tikudin handan hunnane do emma mi wahaka kyalam beenu vejjave sama gaumi kutub khana diyamati kudinna lebigen dane mi wahakage mi wahakaya hama hemme mi series ge hem wahakata viswaragina wahakate kenge bahuri hemme gaumi kutub khana tikudinna mi series ge wahakata lebigen dan me ai sabon me aduge episode ves nimmalana assalamu alaikum